kandi mwese abakurikiye La Voix du Grand Kivu. Twizera ko mumeze neza aho muherereye, abantu bari muri Amerika, abantu bari Burayi, abari muri Australia, muri Europe no mu bihugu bitandukanye bya Afrika, cyane cyane abumva ururimi tuvuga. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mubizi, ejo umunsi wa gatatu wa dialogue intercommunautaire nibwo bayisoje. Uyu mubona imbere yanyu Honorable Enoch Ruberangabo ari muri bamwe bari batowe n'abanyamurenge kuja guserukira abandi. Bagera abantu bagera muri batanu. Reka dutangire tumusuhuza. Mwaramutse Honorable. Mwaramutse Richard, n'amahoro. Ejo ibiganiro mwari muri mu by'iminsi 3 nibwo byasojwe. Mbere yuko twinjira muri detaye utubwira amakuru uko byagenze, reka dutangirire d'abord kuri selection mwagiye mutowe nabande, inama zibatora zabereye hehe, niki selection zagendeyeho? Murakoze kuduha ijambo. Reka natwe tubanze dusuhuze abashobora kutwumva ku migabane y'isi yose, kuko ubu ngubu ubwoko bwacu buri ku isi henshi, ndetse n'abandi bashobora kumva iyi mvugo yacu nk'abaturanyi tubana muri Sud Kivu bayandi moko. Ikibazo cyawe ni ikibazo cyiza cyane. Abantu bagomba kumenya inkomoko y'ibiganiro twakoze hano, aho byavuye n'ababijemo, uko babijemo, kugira ngo ubwoko bwacu twese ibikorerwa hirya no hino tuze tubimenya cyo kimwe, kandi tugerageze kuzumva cyo kimwe, kuko n'ibibazo dufite ni bimwe. Gutorwa kwacu gushingiye ku nama yakozwe hano Kinshasa muri uyu mwaka ushize mu kwezi kwa kabiri ku itariki 15 niho yarangiye. Iyo dukunze kwita Forum de Kinshasa yabereye kuri Centre Elais. Iyi rero ni ya kabiri ikomoka kuri iyo ngiyo. Iyo nama twakoze umwaka ushize ni inama yacu twenyine. Abateguye izi nama bashatse gukora akantu nka innovation bitandukanye n'izindi nama twahoraga dukora zifite uko zategurwaga twese hamwe, ariko baravuga ngo reka tubanze dukemura ibibazo byo muri za communauté zacu mbere duhura n'ayandi ma communauté. Ibyo rero biraba mu kwezi kwa kabiri, dukora inama hano iserukiwe na za mutualité zacu zose n'abandi bagabo b'ubwoko. Abarimo bategura ni ADEPAI. ADEPAI ni organisation iyorwa n'umugabo wacu tuzi mu bwoko bwacu Tarsisi Kayira mu bintu by'amahoro. Ntabwo ari twe gusa babikorana n'ayandi moko. Nuko rero batumira n'abandi bagabo b'ubwoko. Mvuze gutyo umuntu w'umunyamurenge wese arabizi, nta bwoko butagira abagabo, ariko organisation ziduhuza ni za mutualité. Nuko rero baderege barenga 50 turaterana bavuye mu turere twose muri axe zose zirimo abantu bacu.
ntibizashoboka kubera uyu mwaka ushize ko dukomeza izindi nama zari ziteganijwe kubera ibibazo cyane bya covid. Icyo gihe rero twarayikoze, hari bamwe twatumiye kuko njyewe ADEPAI yari yanshize muri organisation hano Kinshasa. Hari abantu twatumiye muri twe ntibakunda kuza. Iyo nayo ni uburenganzira bwabo, ariko objectif y'iyo nama kwari ukuvuga ngo dukemura ibibazo bishobora kudutandukanya mu bwoko mbere tuza guhura n'ayandi moko, kuko ibyo ngibyo biza biba imbogamizi. Rero nyuma y'iyo nama habaye icyo bita komite de suivi, cyangwa se akanama gatoya gakurikirana ibyo twavuze. Iyo komite de suivi rero irimo abantu hafi 15 bacu baserukira kandi uturere twose. Gutorwa rero ngaruke ku kibazo warubajije cy'ukuntu twatowe. Komite de suivi ya Forum de Kinshasa niho gutorwa kw'abantu kwatangiriye. Nkanje uyu mwaka ushize wose nari maze amezi 13 muri Sud Kivu. Inama zo gutegura cyane zabereye i Bukavu muri ADEPAI kugira ngo dutegure kuzabonana n'ayandi moko. Ahubwo reka je profite kongeraho ko ari twe twabanjije gukora izo nama twise intracommunautaire. Iza yandi moko rero zaje gukurikira kuri uyu mwaka ushize: Ababembe, Abafurero, Abanyindu, Abarundi, Abambuyu, niba ntibagiwe sinzi niba hari ubundi bwoko, ariko turamoko 7 twakoze izo nama muri sud ya Sud Kivu. Ubwo rero gutorwa zaciye muri izo nzego mvuze zirimo komite de suivi. Habaye d'abord préparatoire muri uku kwezi kwa gatatu, icyo bise atelier préparatoire yabereye Bukavu. Yagombaga kubamo abaderege 2 bavuye muri buri communauté, buri bwoko bwatanze abantu 2. Komite de suivi rero iravuga ngo Kinshasa batanga umuntu umwe kuko abantu bo hanze n'ibi bibazo bya covid bihari ni birebire kugira ngo tubone umuntu uvuye hanze kuri none abone umwanya, abone les papiers za autorisation ndende. Turavuga ngo abari mu gihugu abari bo baje muri iyo nama. Njewe kubera ko nari muri Sud Kivu, abacu b'Kinshasa baravuga ngo nzabe muri iyo nama. Mutualité y'Ibukavu na Uvira nayo ba organisateur bayisaba undi muderege, bumvikana ko ari president Alexis Ruhanga uzabaserukira. Nuko rero abo 2 turaparticiper. Inyuma rero gutora 5, iyo komite de suivi itora president wa société civile mu Minembwe. Tubaye 3. Hani Kinshasa abamambre ya komite de suivi ni 4. Hari Mutware, Alexis Gisaro, Joseph Nzeyimana na Mukiza Nyabaharira, nabo batanga undi muntu umwe muri abo ngabo b'Kinshasa ba komite de suivi. Nuko rero dufata na honorable Moise nka député wacu ku bibazo byacu zo muri Sud Kivu. Nuko abantu batowe. Kugeza ubu abafite uko bumva ibintu ngo ni ibintu byakozwe byabaye fabrique, urabarasira ko byaciye mu mutekano cyangwa se muri transparence. Ndagira ngo gusa ibitekerezo by'abantu ngubu biranyuranye.
nabyo nyine ni ukubifata gutyo, ariko nta muntu watowe bidaciye mu mucyo wose ugaragara, abo bantu batanu. Undi muntu waje kwiyongeraho, reka nabyo mbivuge, ni Mukiza, Charles Mukiza, azanywe na organisation ya hano Kinshasa ihuriweho na za communauté zo muri Sud Kivu, za mutualité za Sud Kivu bita Imaski. Imaski sinibuka neza icyo bivuze, ariko ihuriwemo na communauté 13 za Sud Kivu, yohereje abantu batatu mu guparticiper muri iyi nama. Abo bantu batatu rero bazamwo na Mukiza. Abo ngabo Mukiza ntabwo ari communauté ya mutoyi. Honorable no karakoze cyane. Iyo yari igice cya mbere kivuga kuri selection ico bagendeyeho. Tugende rero mu nama mugezeyo muri make byagenze gute? Muri make inama nkizi zitera impungenge, zigatera na stress, kuziba mu ntibyoroshe, kuza guhangana na biriya bibazo by'iwacu by'intambara, hamwe nabo twita tuvuga ko ari bo baziduteza. Urumva n'iyindi ntambara, nubwo atari y'amasasu, ariko ni intambara y'amagambo ikomeye. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, approche yakoreshejwe zaradufashije kugabanya ubukana wenda bwo gukomeza guhangana no gutukana. Umwanya habaye imyanya ibiri, umwanya mvuge ni imyanya itatu. Habaye umwanya w'icyo bita le cahier de charge, niwo mwanya mubi cyane, kuko buri bwoko buzabuza muri uwo mwanya ari ukuvuga ngo ni uguhangana, bagasoma ibyo bateguye barega abandi. Ubwo rero buri bwoko buza bushaka kurega ubundi ibikomeye. Noneho kubera ko natwe twebweho banaduhuriraho bose, bigasura bigateza ico kibazo cy'uko nyine hari coalition en face de nous, natwe nyine tukaba bakeya. Icyo cyarakozwe, ibyo nizo zahoraga bikorwa mu nama zose ngizi. Natwe nta kindi kiruti ico twari dutegereje dushakisha muri ibyo ngibyo. Ariko igice cya kabiri, icyo twise de discussion bilaterale, ni ukuvuga ngo ni imibonano, ni ukuganira communauté zibiri gusa zifitanye ibibazo ibyo ziregana. Iyo ntambwe ya kabiri niyo isa nkaho ari innovation. Mvuge ko ari innovation mu manama yose twadaga dukora, biza gukorwa icommunauté zimwe turaganira bigenda neza, izindi ntibzashobotse nyine, ndetse hari na zimwe tutabonye n'umwanya wo kuganira kuko umwanya watubanye mutoya. Kuri ibyo biganiro bya kabiri mvuze rero, ndashima ikiganiro twakoranye n'ababembe, kandi natwe ubwacu zaradutangaje, ariko bitangaza n'abari ko babitegura. Tugeze mu nama n'ababembe niyo twanabanjirijeho, twumvaga nyine ari inama ikomeye ngo tugeremo. Ababembe nibo bazanye icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo noneho ba organisateur tubirukane, dusigare twenyine. Abari uko bigenda, ndetse banasohotse basa n'abafite ubwoba, ariko turabikora. Tuje inama, dutora ba moderateur n'abandika, twebwe twagiye kubakomunika biriya mwabonye, twabibakomunitse, twabirangije, kandi dukora inama ifite umwuka mwiza mu bintu zo kubahana. Abandi twaje kugirana ibibazo twamaze nk'iminsi ibiri turimo tuganira n'abapfurero, nibo batugoye.
ibo banavuga ngo baganire ku izina ryacu twiyise ry'umusozi wabo, turabahakanira ko iryo jambo twebwe ntitworidisikita. Umuntu ntiyo disikiti icyo ari cyo, undi muntu akaza kubwira ngo ese ngo uhakane icyo uri cyo, ntibishoboka. Iryo jambo turarihakana, twarimaze, bakomeje kuriduhata, ariko turababwira ngo twebwe uko twita ntabwo twagusabye umuntu. Ubwo rero ntitugomba kuvugana n'uwo ari we wese kuko twitwa none n'ejo n'igihe kizaza ntawe tuzabivugana. Nuko iryo jambo twebwe turabahakanira, nuko zarangiye. Abanyintu nabo nibo tutaganiriye neza kuko bavugaga ngo baraturega ubwicanyi gusa ngo kandi tuzemera. Ibyo bintu nabyo ntibishoboka kuko nk'uko mubizi twebwe twatangiye kwicwa muri 64 kugeza none. Niba nabo hari abantu babo bapfuye kuko intambara nyine zica abantu, twebwe turababwira ngo duturune page nk'uko abafaransa baza babivuga, tuvuge ngo kuva none birahagaze, dufata umwanzuro twese hamwe wo kugenda gukora amahoro, abagihari babona ubuzima. Ibo bahagarira kuri iryo jambo ngo twemere gusa ko ari ababo bapfuye. Iryo jambo naryo twaryumvikanyeho, ariko hamwe n'abafurero wenda muzabibona muri raporo finale moderateur yatanze, hari bimwe bikeya twumvikanyeho tuzaza gukora. Ababembe uvuze ko mwaganiriye muri klima nziza bitangaje cyane. Hari ikintu abantu barimo bibaza hano hanze, bivuga ngo eske bari abantu babaye delege bababembe baje mukimara kwinjira. Nsubira inyuma gato mugitangira inama, hari ama message yagiye asirikira ku marezo sociaux y'abafurero n'abaki ko abantu baje atari communauté yabo yabohereje. Uko kuba ababembe baraboroheye ntizoba nabari babantu gusa bapfuye kuza baragize selection gusa yo hejuru ampasa bikaza batari representer ibyo ababo batekereza bose, bigatuma boroha kuko wenda batatumwe. Ibintu za contestation muri za delegation zarabaye wenda muri za communauté zose, ariko nkuko nabibonye kuboherejwe nta impact byagize, haba kuri twe n'abandi niko mbikeka. Baderege b'ababembe n'abantu tuzi, ntihari kuboneka abandi barutabo ngabo mu buryo bw'abagabo b'ubwoko. Harimo abadamu babiri, umwe simwe bukizina, ariko umudamu twari kumwe ni umudamu wa Nehemi uriya wari directeur de cabinet wa Kabira, ni umudepite w'Imwenga, ni umuntu ukomeye. Harimo Gitongo, abanyamurenge baramuzi, ni chef w'Irurenge. Harimo chef de collectivité wa Tanganyika w'umubembe, urumva uwo ni umugabo w'ubwoko. Hariho umudepite provincial witwa Rimasi, urumva uwo ni umudepite. Harimo n'undi mudepite honoraire w'umuprofesseur witwa Sadiki, arazwi cyane Itombwe. Donc abo n'abagabo. Harimo na president, vice president wa communauté y'ababembe Kinshasa. Nta bandi twotegereza kuruta abo ngabo baserukira ababembe. Nicyanagaragaye kuri bo kuko ababembe wenda icyo banarusha n'abandi, natwe twizere biduha icyizere nuko iyo bafashe decision baza bayifata ndibahinduke. Ariko ayandi moko ari yatubana bigasa nkaho bidafatika, ugasanga nkaho muri groupe bigasa nkaho nta leader urimo. Ariko ibintu z'ababembe byaradushimishije,
imbuto zizavamo twizere ko zizaba nziza, ariko ibiganiro uko byagenze twebwe twabonye ko bigenda neza. wababwira ngo ngendeye ku biganiro twagiranye n'ababembe n'abafurero amahoro agiye kugaruka kandi mufata izo mbunda wenda mwe muzibitse? Kubihuza gutyo wenda kwaba ari gusa no guhubuka. Gusa icyo dushobora kubwira abatwumva, twirwanegaho twebwe, twese turi batwirwaneho, n'ubu natwe hano twaje kwirwanaho mu buryo bw'ibiganiro. Icyo twabwira abanyamurenge bose nuko ikiganiro n'ababembe cyaduhaye icyizere ko dushobora kuganira, kuko no kuganira nta nawe wabitekerezaga ko dushobora kuganira gutyo. Ariko kuba twaraganiriye gutyo, kuvuga ngo ibibazo birarangiye, izo nabyo nta wabivuga, kuko ntabwo ari maji abantu bakoresha. Ariko bikomeje gutyo iyo klima twaganiriyemo, kuko twaranavuze ngo twamaganye abanyapolitike, abalideri au niveau national bahamagarira abantu kwicana. Ndetse turavuga ngo mbere yo kuva Kinshasa, twebwe baderege bacu b'abanyamurenge n'ababembe tuzashaka balideri bacu b'amakominote yombi hano Kinshasa tuganire nabo, ku buryo uko tubitekereza dushaka ndetse kuzakora iyindi nama nini n'ababembe bari Kinshasa n'abanyamurenge b'Kinshasa, imitwe yabo, kugira ngo noneho tudefinire hamwe modalite y'ibyo dushobora gukora iwacu mu buryo bufatika. Nuko nicyo nshobora kubwira abantu, ntabwo twaje hano gusinya CCRF n'ababembe ni n'abasivile twari hano. Ariko hari abo nabonye b'abanyamurenge bari baje mu bya CCRF, bari bafite n'izo bari zanditseho CCRF, warababonye nawe ndagira ngo? No, biriya ni ibindi biganiro byari bihari kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Murabyibuka habaye ibiganiro by'abaserukira imitwe yitwaza ibirwanisho, basinya idokima bise CCRF yo muri Mars umwaka ushize. Nabo bari baje hano, ari amagroupe arme ari hariya, sinibuka umubare wari waje. Nabo bakurikiranye ibiganiro byacu, ndetse nabo baraganiriye ku ruhande. Niba wibuka ministre provincial wa plan niwe wasomye synthèse y'ibiganiro bakoranye. Donc bari hano. Ibyo ni ibiganiro twita parallèle ku biganiro by'amakominote byabaye. D'ailleurs je profite kuvuga ko wenda icyo dushobora kwita mu ruhande rwacu, Gumino yari ihari, iserukiwe n'umusore ntibuka izina ryiwe, ariko bari babiri. Hari umusore w'umunyamurenge, hakaba n'undi musore w'umushi, kuko haje kuzana ikibazo cyo kuvuga ngo ese ko byitwa ngo ni intercommunautaire, les groupes armés zirimo ayandi moko tuzaguma tubyite ngo ni intercommunautaire ziriya zirindwi nyine zari zihari. Ariko wenda izo ngibyo bizakomeza bikemuke uko bizakomeza nyine kuja imbere. Donc twebwe nka communauté ntabwo twaganiriye n'abaserukira les groupes armés. Ibiganiro tuvuga ni ibiganiro hagati y'amoko yacu, kwa arindwi yaravuye muri sud ya Sud Kivu byakorewe hano. Dufashe kumva neza honorable, ikibazo gihari ni intambara iri mu misozi miremire niyo hagati, reka mvuge gutyo.
abarimo bagira ibibazo direct n'abaturage bahatuye, abarimo babitera n'abarimo barwana kuri tere. None muri iyo selection mwagiye mugenda hari uwagiye ahagarariye mwari muhagarariye iyo mitwe, uvuze ko Gumino yaje yari represent umuntu niba ntibeshe yitwa Christian Ndagirango umunyamurenge, uwera ahagarariye umutwe w'abanyamurenge nundi witwa Bahati umushi. Alors muri abo batanu b'abanyamurenge, batanu b'ababembe, batanu hagiye habamwe uhagarariye iyi mitwe y'abanyamurenge, kuko ni gute mwebwe mwone gusya mwebwe abasaje kandi abahaba barwana atari mwebwe? No, ntabwo ari uko kubyumva gutyo. Inama yabaye ni inama y'amoko, arimo arwana, inama y'amoko atumvikana, apana amoko arimo arwana, amoko atumvikana muri Sud ya Sud Kivu. Muri ayo moko rero, bamwe muri ayo moko bitirirwa groupe armée runaka, cyangwa izo groupe armée ubwazo ziyitirira ubwoko runaka. Nkuko nabivuze kuva kuri uyu mwaka ushize, izo groupe armée zirahura Uvira zisinya cessez-le-feu. Ubwo nabo amarge y'inama y'amoko, kuko nabo hari ukuntu bafatanye n'ayo moko, nicyo cyatumye babazana hano Kinshasa. Ariko deja ahangaha naho nabivuga, twirwaneho nkuko tuza tubisobanura, ntabwo ari groupe armée. Twirwaneho n'abaturage bacu mu gihe batewe, mu gihe bafite ibibazo bakirwanaho. Nuko niko bivugwa. Kwirwanaho ni mu buryo bwose, ni mu buryo niko nari nabivuze, uko natwe twaje hano twaje kwirwanaho. Twirwaneho rero iyo ni twese. Niba tunaje hano turi baderege b'abanyamurenge, turi batwirwaneho kunguko. Twaje hano kwirwanaho, turi batwirwaneho. Wenda nico cyanatumye n'abari mu Minembwe, n'abari mu Kamombo, n'Abijombo, na Uvira, n'abari hanze, ari twe twabaserukiye gusa. Twirwaneho muri zo groupe armée. Izo ni groupe armée politico-militaire. Twirwaneho rero si politico-militaire, kuko njewe sindi politico-militaire. Nawe ahangaha nturi politico-militaire, n'undi munyamurenge aho ari ku isi ntari politico-militaire. Donc abahuriye hano, nkuko mbivuze, nari amagroupe armée ya za Mayimayi. Reka nkubwire ko mu nama yo gutegura i Bukavu, abashinzwe kiriya kibazo baratubwiye ngo muri Sud Kivu, ngo iriya muri Sud ya Sud Kivu, ngo harimo groupe armée 86. Noneho gatuvuge iyitirirwa abanyamurenge niba ari Gumino, izindi zisigaye 85 ni z'abandi muri Sud Kivu. Nuko niko nshobora kubisobanura. Ibuka ariko hari inama y'abayitegura iyi ngiyi, ndagira ngo gunani twirwanaho yohereje umuntu, yadereza umuntu, kandi bashike basinya cessez-le-feu. Zurabihuza gute? Tanto twirwaneho yohereza umuntu bakaja gusinya cessez-le-feu, tanto bati twirwaneho ntabwo ari umutwe. Ibyo bintu harimo nka contradiction. Iyo nama simbize wenda urabyitiranije. Inama y'Ibukavu ya cessez-le-feu birya by'Imuresa, simbizi wenda izo twabisobanuza uko byagenze, kuko ngewe sinabibayemo. Simbizi niba twirwane hari umuntu wasinye nka twirwaneho nka groupe armée. Ibyabaye hano Kinshasa, nubwo twebwe twasinye, nubona nkiriya document twaganiriye n'ababembe,
niba twaragira ibaye nari rapporteur n'undi mugabo w'umubembe ntibivuga ko l'esprit twirwaneho itabaye muri uwo mwanya niba twaranasinye ni nkuko wenda yindi nama yabaye muresa babaza umunyamurenge asobanura ibibazo z'umunyamurenge aho ngaho bananditse ngo twirwaneho yari ihari birumvikana kuko ahantu hose umunyamurenge azasobanura ibibazo dufite aho ngaho nibashake bazabandika ko uwo nguwo ari twirwaneho uko niko twabisobanura kandi n'abantu bazabyumve gutyo amakontakite dukora ku isi yose niba bazagusaba ngo usinye nushake wandike ngo njyewe nitwirwaneho kuko umunyamurenge wese nitwirwaneho nuko niko nabisobanura. Reka tugende tugera ku musozo honorable ngaho tubwire nk'ijambo wobwira abantu bari muri Sud Kivu bari mu bibazo by'intambara bimaze hafi imyaka 4 ugendeye kuzo mwaraye mugane n'abagenzi banyu. Murakoze Richard. Icyo dushobora kubwira ubwoko bwacu nukutiheba. Ibibazo ni byinshi cyane, twahuye n'ibibazo bikomeye, turapfa, turasenyerwa, turanyagwa, bamwe barangara, kugeza ejo bundi muri uku kwezi gushize muzi byabaye Gahororo, dupfusha abantu, batwikira ababyeyi bacu mu mazu, n'ubu ngubu abantu bari ku gahinga. Icyo tubwira abantu nuko badakuka umutima ngo bacike intege, abantu bari mu bijombo, abantu bari mu Kamombo, abari mu bijombo, abari mu Rurambo bari bagituranye n'abafurero n'abanyindu iyi myaka inishize nta ntambara ihaba. Ejo bundi abarundi baraza bakorana n'abamayimayi b'abafurero nibo basenye Gahororo. Mbwira abanyamurenge bari muri utwo turere ko ari imbuto zisigaye, imbuto ntizirimbuka, ntibishoboka ko imbuto yorimbuka, ntituzarimbuka. Icya kabiri, nkuko tumaze kubivuga, haracyari icyizere ko Imana izadufasha bene wacu tubana hariya, ababembe, abafurero, abanyindu, abavira cyane ayo mukane, Imana ikazatwumvisa twese ko tugomba kubana, kuko dufite igihugu kimwe gusa. Ibindi bihugu tuza kubona za nationalite dufata ni nationalite zizazongera kuri nationalite y'umwimerere yacu y'abanyekongo. Donc message dufite ni message ya espoir ko tuzabaho, dukomeze twirwaneho kugira ngo tuzabane n'amoko yo muri Sud Kivu. Hari ibibazo bya musangiye n'ababembe n'abafurero, ariko iwanyu à l'interne mwebwe iwanyu nta bibazo bindi bihari muri communauté zo urabivugaho ikinimba bihari? Ibibazo se no mu ngo zacu ibibazo turabifite. None se woje kurwana n'umuturanyi ukiharwana n'umugore wawe cyangwa se n'umwana wawe mu nzu? No, izo bibazo habaho za mekanisme zo mu ngo zacu ziza zituma dukemura ibibazo bikarangirira mu ngo. Noneho twahurana n'abaturanyi n'abavandimwe, izo bibazo ntabwo zatubuza gukomeza ubuzima busanzwe. Ndagira natwe niko ibibazo mu bwoko birahari, zo kunyuranya, kutumvikana. Hari ibibazo za mutualité twarabivuze kuri uyu mwaka ushize, tubihereza umurongo. Hari bimwe bikomeje gukemuka,
hari n'ibindi bitarakemuka, hari n'ibindi bizakemuka dukomeje ubuzima, hari n'ibindi mugabo bizavuka. Ntitwovuga ngo tuzakemura ibibazo birangire tube kuri iyi si nta bibazo dufite. Ibyo bibazo rero dukomeze tubitekerezeho kugira ngo tuzabikemure burundu, n'icyo umunyamurenge wese yifuza. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu. Turashimira Honorable Enoch Ruberangabo kubwo kuduha detaye cyangwa se ibiganiro uko byagenze mu nama yari maze iminsi 3, n'ibindi twagiye dukoraho bitandukanye bitureba twebwe nk'abanyamurenge. Reka tumusabe niba hari ijambo rya nyuma yavuga. Honorable. Sawa, tuzakomeza tuganire. Ijambo rya nyuma ni ryo gusuhuza abantu no gukomeza kubahamagarira kuri unite ya communauté, ku bumwe bwa communauté. Nubwo twagira ibibazo hagati y'abantu n'abandi, ibyo ngizo nazo ntibizarangira, bizakomeza ibibazo mu bantu, ariko inyungu rusange y'ubwoko tuyiharanire. Wenda no kunyuranya kwabayeho tugerageze gutera intambwe, uko kunyuranya tukudepase kugira ngo dusenyere ku mugozi umwe, hanyuma tubone uko dukemura ibibazo hamwe n'abaturanyi turi kumwe, kuko hari ibyo duhuriyeho biduhuje tudashobora kwirengagiza, kandi biri ngombwa ko tugomba kubikemura. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane namwe naho ubutaha. Bye bye.